Abatura bo mu cyaro cya Kaceka umugombora ya Masha hamwe n'icya Rwenyanga umugombora ya Rwetango nibajunana John Stewart bishanga ubu bari kugira ngo akakomita kariyabo here batwireho kumara ubwire buringwa ogu akigura ensharo z'icyapa cishe umukwezi kwa gatanu umwaka ogu yaheza yakomita kariyabatura eri yari kugira ngo ryo mu cyapa cye ensharo iriho ya batatitu yahateruho itaha mahura shanga nangwa nibo gikoma abo muoneseza nyowe muoneseza nyahanangiriza wetu hana manyente n'inyamurisha mahura zitoroka koma yakoma nuwo koma tekataoge waya yange nyinshi yatamwenyeje zindi yazongera mabiyenje bikuru bya batata bikuru yagenda ngizamo icyapa cye kika shumu ifu wabigemana mazima tukakwata orwa mukaga omwishyarga Kampala yija no mucyara wanje twija twiza kureba babashiya babiri ko kuzirebeze manzi ibiri konka omushabishanga kuno twamugamiye etiyamburize what have you come with, what document do you have? Akandeba nkakazederi yankora chip cyaterete kwigura sharu nabuko tukata kumanya iki nsharo zishiki konka iwe no kimanyangu omugenzi yamuremye akakore cyapa ndahani mbuzore mshije leta cyapa tinchine ekimwenda leta cyapa nyenda ngwakireta kitaha turebe cyapa cyacyankira itaka rya cyapa ekibishanga yigwire niriyingana hectares 396 rukuru rw'umugombora ya Masha rakarenga mpaka mu ya Rwetango kandi naho kwakakoma amataka gw'abantu babiri nibamanyangu na gabo uyarigera kuno aho wamutwe akabunga kakwerera kayukuriya we yenda kutereza na kuriya gukorwa mu babasheke yatereza saroye umwanya yagutwa hekazana n'itanga ndi umwanya gwafyanga nyine ho kurisiza abakuje ecyapa cyo tukikire n'ekitupuri how reporting twazosa government sabo ntushaba kuza kusavinga bathabise ekipapuro bakisigning bakitu so tukeza kusavinga legally icyo nakoza kikakitara fayino cyo mukorebera twizana heri izoba kudiscussing ibyakozwe cyahitaga kugakakurabamo tuzagakaturabemo information free uyu muntu abasako jya accessinga bishanga hona nabwe nagira ngo itakera karutungira riz omwaka gwa 2022 yija yatunge cyapa omwaka gwa 2019 nabwe ryari kugira ngo nari cyahari yabirashabire ngo hakubaka shaba hectares 12 kandi bazumuha nchine balance nayenda ningomiza kugira ngo iki damu nagitiga heru wa nchine balance ngitasiyamo ekeze cyo kitiga heru no nchine balance tukugira ngo balance yanjye ngereze ikinde kiza kukabara munonga abantu no kuranga buri muntu habo kubemberebereho abantu bagire byapa byabo ubundi bakaturage biha mu conflict RDC Isingiro adanasima eshonga z'abantu abazitahiremu bimwe abataka abine okwetombitsura omwami bishanga mwaza kureta umusaveya wanyu mumpurishirize omwami bishanga areta umusaveya oweye izoberyo ninyija kushaba abantu abanje aba district mwampurira bije nkabakaribuza obwa hata makasha tunugo garugire yo kwetombwitira bishanga kuyatwirita karyabo abaru mu Patrick Rwankore na Alfred Bigemano abihirwe bishayana na munana buri yomwe kandi uwe Moses Mashango bamuhirehe bishaye biri kurenga muri 100